Mwijoro ryo ku munsi wo kuwa gatandatu tariki 9 Nzeri 2023 nibwo habaye umukino wahuje ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umupira w'amaguru Amavubi n'ikipe ya Senegal yari yiganjemo urubyiruko ruri munsi y'imyaka 20 y'amavuko. Mu mukino wa nyuma wo mu itsinda L ryarimo Senegal, Mozambique, u Rwanda ndetse na Benin, wabereye kuri stade mpuzamahanga ya Huye ahagana saa 3 z'ijoro zo kuri uyu munsi wo kuwa gatandatu. Imikino ya nyuma yakiniwe rimwe kuri uyu munsi wo kuwa gatandatu. Ikipe y'igihugu ya Senegal mbere y'uko iza mu Rwanda yari yaramaze kubona itike yo kuzerekeza muri Côte d'Ivoire umwaka utaha kuko yari yamaze kubona amanota yemerera kuyobora itsinda. Ikipe y'igihugu ya Senegal yakiriye Amavubi y'u Rwanda kuri stade ya Huye kuko umukino ubanza u Rwanda rwari rwabakiriye i Dakar muri Senegal kuko nta stade yemewe na CAF rwari rufite. Ikipe y'igihugu ya Senegal nta zina rinini rizwi yigeze ihamagara, ndetse ikirenze kuri ibyo ntabwo yigeze n'umutoza mukuru Aliou Cissé kuko yasigaranye ikipe y'abakuru ifitanye umukino wa gicuti na Algeria. Iminota 45 yarangiye amakipe yombi atabashije kubona izamu ry'indi, ariko u Rwanda ari rwo rwagezaga imbere y'izamu ry'ikipe bari bahanganye kenshi, ariko amahirwe ruyatera inyoni. Mu gice cya kabiri Senegal yaje ifite inyota yo kubona igitego ndetse kibona ku munota wa 65 cyatsindishijwe umutwe na Mamadou Lamine Camara w'imyaka 20 ku mupira mwiza yarahawe na Sidibe. Ku munota wa 69 umutoza w'Amavubi Gerard yakoze impinduka za mbere Niyibizi Ramadan abasimbuye Mugisha Gilbert. Amavubi ntabwo yacitse intege kuko yakomeje gushaka uburyo bwo kwishyura igitego ndetse biranayahira ikibona ku munota wa nyuma cyatsinzwe na Niyonzima Olivier abenshi bazi ku izina rya Safe ku mupira waruturutse muri corner utewe na Ishimwe Christian. Amakipe yombi yanganyije igitego kimwe kuri kimwe mu mukino usoza iyo mu itsinda L ryo gushaka itike y'igikombe cya Afurika cya 2023 giteganyijwe kubera muri Côte d'Ivoire mu mwaka utaha. U Rwanda rwasoje urugendo rufite amanota 3 kuri 21 mu mikino 8 yakinnye kuko yanganyijemo 3 na Benin, 1 Senegal na Mozambique. Nyuma ya Senegal, indi kipe muri iri tsinda yabonye itike yo kuzakina igikombe cya Afurika umwaka utaha ni Mozambique, yabigezeho nyuma yo gutsinda Benin ibitego 3 kuri 2 ibona itike y'igikombe cya Afurika cya 2023 ndetse ni nayo izamutse ari ikipe ya kabiri mu itsinda L riri mu Rwanda iyobowe na Senegal. Amavubi yo yari yabanjemo Ntwari Fiacre, Ombolenga Fitina, Ishimwe Christian, Mutsinzi Ange, Mitima Isaac, Niyonzima Olivier, Ruboneka Bosco, Mugisha Gilbert, Nshuti Innocent, Bizimana Djihad ndetse na Byiringiro Lag. Nyuma y'umukino, umutoza w'u Rwanda kuri uyu mukino Gerard yaganiriye n'itangazamakuru avuga ko kuba ari ikipe nto bidakuraho ko ari abahanga ndetse bafite inararibonye. Ati mu gihe twari tukiri kumva ko ari bato ndetse nta bunararibonye bafite, byaduteje ibibazo mu minota 10 ya mbere. Banatwinjije igitego nubwo byarangiye tunganyije. Byari bigoye gutegura umukino kubera imyaka bafite, ariko ntitwibagirwe ko benshi bakina mu byiciro bya mbere i Burayi. Sinumvaga ko dushobora gutsindwa, ariko muri rusange nishimiye imikinire twagaragaje. Iriya kipe irakomeye, ntabwo ari buri wese wayigerezaho. Uzi ko ntawe itaniye n'iya kabiri y'Ubufaransa. Mbese batweretse umukino mwiza w'Abanyasenegal. Yongeyeho ko ubu noneho afite kwishimira ko Amavubi atatsinzwe kandi ari ikintu benshi bari bamaze gufata nk'umuco. Umufaransa Gerard usanzwe ari umuyobozi wa tekiniki muri Ferwafa yavuze ko aramutse agiriwe icyizere agakomezanya n'ikipe yazayigeza kure kuko abona mu Rwanda hari impano nyinshi. Ati murabizi ariko ko mu Rwanda hari abakinnyi abenshi mu bo twakoresheje bakina imbere mu gihugu. Kuva dutangiye twahanganye n'ikipe kandi mu masegonda 30 hari habonetse igitego. Ikipe ni nziza kandi nini. Ndatekereza ndamutse mbaye nk'umutoza mukuru mu mwaka umwe cyangwa 2 twabona ibisubizo by'abakinnyi nka 2 cyangwa 3 bo kugenderaho, twakubaka ikipe ihozaho. Senegal ya mbere muri iri tsinda ifite amanota 16 igakurikirwa na Mozambique ya kabiri n'amanota 10, byombi bikaba byarabonye itike ya CAN 2023 mu gihe Benin yabaye ya gatatu n'amanota 5, naho u Rwanda rugasoza ari urwanyuma. Simon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, ijwi rya diaspora i Huye.